u javnim garažama. Za fizička lica umesto dosadašnjih 3.900 dinara treba izdvojiti 1.500, dok za pravna mesečna karta umesto 6 iznosi 2.500 dinara. Od ove godine u upotrebi je i zlatna parking karta koja na mesečnom nivou košta 6.000 dinara. Korisnik kupovinom ove karte ostvaruje pravo korišćenja svih opštih i posebnih parkirališta. Poslovni centar uveo je i povlašćene mesečne karte za pravna lica i preduzetnike koji imaju firme u zoni naplate i ona košta 2.000 dinara. Po prvi put smo uveli kategoriju mesečnih nepovlašćenih karata, a to znači da korisnici koji niti žive, niti rade, niti imaju firmu u zoni naplate mogu da kupe mesečnu nepovlašćenu mesečnu kartu za fizička lica od 1.500 dinara i za pravna lica u iznosu od 2.500 dinara. Što se tiče ekstra zone, vremensko ograničenje parkiranja iznosi 120 minuta. Prvi započeti sat je 60 dinara, drugi započeti sat iznosi 100 dinara i tu smo ove godine, tačno uz primjenu ovog koncepta, smo primenili i proširenje ekstra zone, tačnije u Vidovdanskoj ulici od Lomine do Drinčićeve ulice sa leve i desne strane, tačnije do ulice Bičnanove, zatim u ulici Gazimestanskoj od Stevana Sinđelića do kružnog toka Gazimestanski trg, ceo potez trg Despota Stefana, u ulici Topličinoj od Kostančićeve do Obilićeve ulice, prostor pored gimnazije i elektrodistribucije Srbije, zatim u Dositejevoj ulici od ulice Konstantina Filozofa do kružnog toka na Kosturnici i na trgu Fontana od prvog kolskog ulaza u Dunav osiguranje pa do ulice Konstantina Filozofa. Po novom cenovniku svaki započeti sat iznosi 40 dinara, a po prvi put uvedena je i druga zona parkirališta kod dečijeg dispanzera sa vremenskim ograničenjem od 3 sata i simboličnim cenama.